endleleni emanyeva emashwangimele impilo ngifone masoja uma ekemuva bona sisi nenhluphe shaya ivungu njengelambi sefika nakunye nje ntoshaya sikhona noma utana elishumi alelinye futhi elishumi alelinye elishumi alelinye nelishumi kuze kwakhe elishumi lokhona kuthenga kudla ya linye nje lidala bafundisi bafuna tinshu najama ujamile ufuna kweshumi nawe ujama ngibani ujama usangibona ngibani ujama ngivuka mina ninjena-ke nanasi afuna ukukhokha kwelishumi ujama sawabamba inkunzi wena ngivuka mina sofuna kubamba mina inkunzi ngivuka mina ivuka mpinga lo nakuye ekhaya lapha kashiwo yini ukuthi umuntu nase emsebenzini ubamba inkunzi abakufundisanga ukubita ngemsebenzi kubamba inkunzi wena angizini ngivuka ekuseni ngintophansi ake bavela ngisolukaze nami ngihamba la wena otherwise impilo right hayi wafuna ibhadala mina bhadala nje kwelishumi hawu userious okay kahle angibone mina ufuna ibhadala kwelishumi hayi kufanele uyeke lento uyibhemako kufanele uyeke lento uyibhemako mina ukuthi imali engitayikhipha lana for wena uyekela kuyofesa lenda semafemini lena athi ngikukhokhela lama-spectacles wena ufuna ubhadala jam bhadala man awusebenzi ngani wena mfundisi ufuna kwelishumi jam akangibambelela mana so into ngathi kuyashesha mani ngijakile isikhathi siyangishaya khuluma jama bhadala ngeke ukuthi manje ndayikhiphela wena ufuna ukuyosebenza ubhizi uhlala la ubambane abantu inkunzi mina ngeke mina noma ngathi wakaze ngahamba la enzaweni lana abantu bakhona bazangibo ngeke wena le piece job yami lengendawo lide ngeke uzubita ipiece job ukubamba inkunzi yabona kuba uthole bospikiri mfana wami kubani manje uspikiri kuningi lokwenteka la enzaweni selokungahamba kubani manje uspikiri ungayenze ngathi wena asikwati ungibani ngingivuka mina Mbinga lo hlala lapha ekhaya kubo lapha the one and only Mbinga lapha kaMbinga lapha lo moya obukhona la yabona wena uvela ngigcolisela leli khaya lami kwangigcola lo sekufuna ngiclean ususa konke lokwamaphepha lo sengathi kusethe inhlanyeni phela lokhu kutawenda najama angafuna lokhu hamba vele ngoba vele ngcolile phela vele nje ngilaphi lo ngakhona eliparalela nkosamara le ngisita ngoba lihlele ngizama liyangithusa la nethi nje sicatshaniswa ngiloku ngagezi kuthi asinika nje inkinga lo seyini manje le ngihlala namadlapha ngihlala nje namadlapha impela sonke lesikhathi uhambile uthi ngibhadalwa ngibani kwelishumi ukukhokhwa ngibani
Okay ke ngiyeva mina soloku ngihambile ufuna ungitshela ukuthi bosolulinze mina Umnikete ngibuye kangakho uhleli la. umfundisi wakho kwelishumi. Kulo 10 years lenguhambile mina ngingekho la ndzaweni wena soluhleli la ulinze mina ngibuye khokhe ngimi lokwelishumi. Bani ngile bandlula kule ndamsho. Bayakhokha kwelishumi. Usho bafana balapha ekhaya hlezi bathi mabone isitolo. Bayakhokha kwelishumi. Bayakhokha. Ngeke phela mina bengingathi mhlambe next time ngeke nyalo. Nalo next time futhi akho ndabelo ngithi next time ngeke uthi utakuthola nyalo. Yini loni? Next time ile mbasha biza. Ngeke kude utakuthola jama. Manje ngani wena ubhizi ngitshela ngabo next time. Kude lo utakuthola. Phela bisa mina. Futhi ngikutshela iqiniso ukuthi utakuthola. Noma ungazi ukhuluma wena phara kwente njani umendani umfanami? Suka lapho wena babe. Kwente njani? Wena nakufonela nje amaphoyisa wena ubuyahlupha. Kunjani umfanami? ngiyaphila manje ngiyabonga ngizongilengele nawe umuntu ocisha kanje inkunzi emini nje la. Likwentani leli phara leli? Ubele ukuthi kukhokha kwelishumi kokunuka indaba. Jama. Utawuhamba la kami eva kami. Utawuhamba la kami. Ngiyaphila mama. Ngiyaphila mina mntwana ngibani wena sonzela kimi. Uyaphi nje sehlusha amaphara nje. Hayi bengithi ngibathengela lapha ekhaya singwa nedrink lapha esitolo lapha ngathi mekuvuliwe. Wakuphi wena? Awu ngihlala kaMpinga mina. Kampinga. Yebo la ngingivuka mina le. Hawu wena ngagcina umncane ungaka. Hayi vele kuyasho manje ukuthi yamkathi namuntu usahamba la ndzawo. Sokhulile. Hayi. Babe bantu abakini laba kepha ngiphila umtsala ngiba nomtsala. Hayi lo mtsala ngulo sevasithi lo lapdokotela. Hayi wena, sekhona lo sevasithi. Niyafunza, niyaphumelela lekhaya. Hayi impela nje impilo yachubeka hayi kuhle. Wena ubhizi ngani? Mina solo ngihamba manje ngihlala nje emakhayeni lena ngidlima nje ligwayi. Ngiyo nje lengathi ngithula ngayo indlela. Ulima ligwayi. Lamaphoyisa atakuthini? Hawu siwajwayele amaphoyisa ukuthi nawo zayakhulumiseka kanje. Bakwaveta lokuncane nje avela keke. Uvele nawadiza. Shothi le mpilo kahle kahle imnanzi lekhaya. Hayi kahle kakhulu. Uyathi nje impilo yasekhaya nje kude. Uyabona nje la kude indlela usitawuhlupha bomastandi makuphela inyanga abele ukubaphatha imali into efana nathi mawuhlale nje ekhaya nje ungibe right impilo nje iyachubeka. Kepha bangakhi ekhaya kini? Asihlanu ngimi lo wokugcina. Nguwe lo wokugcina. Lo wokuqala ngilo sevasithi. Man. Kunawe. Kunalo lomdzala. Lothi usevasithi wenda ufundzela ini? Dokotela. Wangena njani le vele niyaphasa lekhaya kini? Ngaphandle nje kokupasa ngicabanga ukuthi vele le nhlakanipho ikhona because nami esikoleni ngacetha kwaba ngokuthi nje isikole vele kwakuyinto leyo engingayithandi. Ngizelo ukujaka imali ngiphilimela lensango. Ikhona le mali lensangweni. Hayi ningakhulu. Ngathi nami ngizolo nje ngithi mangisesikoleni nginalo leli phupho lethathi umuntu nje mangabe netimali takhe nje hayi impilo ingachubeka. Ngiyabona. Manje phela inkinga utawuboshwe mfanami. Bambimbana lana sebangakhi nje lobatshela ukuthi uthengisa insango wena. Ngoba phela kusene kwenta kufika emaphoyisa ekhaya kini qabanga ukuthi utshelwe bangakhi lobatshelile. Hayi kwanyalo kusathi family yami sengingasho ke ukuthi nawe. Uyabathemba labakini because mina ngeke phela ngihambe ngumpimpa. Hayi family yami ngiyathi ukuthi ngizingijikele because for sure ekhaya nje kuba nyalo nje ngobathengela kwekudla imali yami so bathatha bakuthola lapho uma ngabe sebatawukhipha nizabatami sengiboshwa yabo. Ngiyabona. Ngicabanga kanje but masoyibona ngaleyo ndlela ngani. Uyabona mntwanami hayi ukuthi nguthi uyaphi ngala. Hayi ngita lapha esitolo ngithenga singaphaka sithole. Uyakasithole nifunani lapha nini? Nifunani ngasithole nini? Kani kunani ngiyothenga lapha. Hey abalungu labantu. Kanjani? Wekucala nje uyothenga singwana lapha. Ungangitshela nje ukuthi uyothenga singa wena khona lana kuhlala umvu khona lana phela bathi bahle balala lapha kwaletingu. Wena lo sithenga wena utasidla nemakhodringa kona bathi uyayivula ithulile ayisho next idrink opop. Phela kwe-drink lokusho nje ukuthi mhlawumbe ke yavulwa ke noma bayinatha noma mhlawumbe ke athi lungu timvote lapha tibolile. Timvote akasithole kude lokuhamba kahle lapha. Ngiyohlale nginitshela mina angathi ekhayeni bayathi ukuthi uyothenga singwana akasithole nyalo ka uthunya ngibe ukuthi uyothenga singwa akasithole.
Cha ngibathunja ukuthi ngesitolo mina. So ngazi isitolo lesikhona vele ngilesilenza kude la. Mina ngisebenzisa lesitolo lesi. Hayibo. Angisifuni ngoba bahle baqamela tinkwa lapha na akulungi nje timvu takhona tibolile bayadulisa bathengisa botamatisi lababolile lesi kwake vela ngifuna lapha ngoba phela emahemeni bathi vele kuhle kuqanyelwa kuto lapha umvu ngeke phela uhlale la ngekhathi lana uphindze uthengise timvu tekudliwa lapha ngekhathi khona imvu le right leta uphuma lapha Sithole ulala la khathi esitolo. angati ukuthi ngibani phela nami ngive basho Ngetingwa. yebo Mina lele ngiyosithenga emfanami kuningi lokwendakalako lapha akusiyo ukuthi kuthengiswa netingwa letibolile kuphela akulungi nje lapha akuhambi kahle lapha umuthi bangu-number 1 ngawo utawudla chef lapha ngisayi lapho. But ke ngiyabotha umside nguzami sengamane ngigibele ngedolobheni.